Evo, dragi drugari, ovo su naši junaci, čika Bokica i teta Tzetza, koji su došli u Chiang Mai, 700 km udaljen od Bangkoka, evo kao što vidite je jako lep grad. Ovako. Trenutno je 6:10 ujutru, 6:12. ovo isto sati, ono. Znači, brat se sve dobro rekao. Znači, 6:10, mi smo ovdje došli oko pola 5. Onda smo došli pešaka do hotela, 1-2 km. I kad smo došli u hotel, dobili smo dobru informaciju da su rooms available tek oko 11 o'clockova. Pa ako bi bili ljubazni da se vratimo tada. Tako da mi sad evo uživamo u lepotama ancient Chiang Maija, koga su gradili raskrsnice, puta svile, crvenih kmera i ostali. Nisu crveni, obični kmeri, regularni, pre nego što su pocrvenili, pre nego što su sazreli. Znači, brat Chiangac Majac, ovo se gradi. Ovo je brat vozač. I tako, da pogledamo još jednom te srećne junake koji su 10 sati se klackali u busu, bus inače do jaja, ko avion, ali znači, naš junak Bokica i naš junak Tzetza. Dobro.